Kanjo ya KURWA Kenya ni orite thirikari kubakanya kubatethereria kiri kurwana na MPITHUKIRIA ciithiritwe ikioneka ntere mwanya mwanya ja Kenya bakierekere kigomano kiao kia mwaka AKURU baba batongeretwe ni Major Seli baugite bari na ndawa ya antu baria bagwitithia na mbere MPITHUKIRO iji bakiuria thirikari kubakanya gutethereria AKURU bankuru kini bamenerete kinyangurano no tumindogo kiri antu bamumbere jomwe untu buria baugite bote batere gwitikirwa buru atande gurune. Boniface Mongera ni akurikithia. Kiri kiuthurano kio mwaka kira kiithio kanjo antu bakuru kana na gichongo Kenya National Council of Elders kia mwaka jojo nande bariritie manto kathumba tira bakona jate gwita bobwega ajande gurune Kenya onto bwa mbere buru boro bariritie no litobonene mono inteto amba bwandethia wazee wako na jambo la kusema. Kanjo eje itongeretwe Major Seli bado bakejotikanirwa nteto jombo bwandethia iteta ntuko nyinge patemekinyithirite muthia. Hapa Kenya kwetu we have issues in the KURIA Valley. Now I want to tell the government that the elders from that particular region, together with the elders from the entire nation, we have something to offer in terms of bringing peace and getting guns out of our young people who are terrorizing and causing instability in the lives of the people living in those regions. Ntuko egoro rotero trukana askari batu bajesi baratigiro borai na bange moganja batigo baguraritwe onto burana makareka jaja organye tejengete mono kiri county ya Trukana Elgeyo Marakwet West Pokot na Nandi NTAIRA era thirikari Kenya ithirite kinyuro muno ithiro imetumira gotumira AKURU baba nonto bijina ndakere chitho shikitango gije ibethera bakithikiro bobwega AKURU baba. Wazee wako na dawa, wazee wako na dawa, na sisi wote tunasema palipo na wazee habaharibiki neno, tena palipo na wazee habaharibiki neno. Nteto ingenio AKURU bariritie na baromba thirikari aciari monaritani Pedro Mitegero bobwega ni ongere kubotumira bonda cia kurebe gatigate kana ni nyage into kingi ngorano cia mumbire jomwe kana ora cikumenyekana mono LGBTQ. Mambo haya ya wanaume kwa wanaume au binti kwa binti kuoana, hii ni tabia ambayo tusipo ichukulia hatua, tusipo ikemea, tusipo wafundisha watoto wetu, madhara yake inaweza kuleta madhara makubwa kwa nchi hii na laana ambayo itaweza kutuangamiza. The delegates note with concern the huge increase in drug abuse, alcohol misuse, and we urge our government and also us elders and all the elders in the country to follow the national guidelines on alcohol and drug abuse and drug prevention with the aim of improving delivery of programs. Nke reporter Antosharu TV Weekendi kumaja kengina ngine kutoka Nairobi. Mbita Boniface Mongera.